ልጁ አደገኛ ፖለቲከኛ መሆኑ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ሆነባችሁ። ሊገባ በሚችል በቀላል አማርኛ ማስረዳት ይችላል። كم تردستوت كي بكرتنا كي يسنا كويس فيديو برات ورتني فيديو وانا تكبرتنا كجبر دابدي قدام سيرك نموني شانل كنا فرادة يوجرت سبسكرايب وچنو كامر نوتيفيكيشن تقاسي چوربا يادو كباتن كومنتي بريسا اگر ما تنفان فيديو كنيا سوندر بينورا كو بيكم من كينيا ولا غليتا كوبو كي وساتين باي درا ماجرا ميد ماجرا چرو نموت هدون ماجرو دو سني في غرغارسي اكورتي قبامو في ارسوت كينيا ولين تاني اكونتي بننتو جرا سنرتي امومنا كيسن كسيغوماچ سينغافا چوربادا كان اواش بانكي كان فكاتا كوما سكرين ارغتني وكيلا كوسا كاونتي سنه دوا سدي ددما كلما دميشن سغلتمي لما سودومي توربا دوا دا اواش بانكي چورا اواش انترناشنال بانكي نموتن دمتو هاغوم نگسن گوماچو كين امتا كيسن غرغرو اندسو سي چوربادا جو كين تانونغا سوشال ميديا رنا ميديا ماجرو نما ايانا جدمودا نما ايانا جدمو سوشال ميديا كين تيك توك باينا ناجرا غيا سدن كن جچورا مالفي روباي تيك توك رنا موتي دفاني نموتا ساباني واي politika biya kana yokin wae bulchisa wae mootummaa wae uummata Oromoo irratti namooti dubbatanii ni jiru jechuudha. Sanii bakka Oromoo bu'ee namooti TikTok irratti warra sana wajjin waliin qabaatu yokin ayyaanaan immoo gidduu kana namoota hedduu afaan qabachiisaa jira. Keessumattuu warra ana jira ana beeka jedhanii TikTok irraa maraatanii isaaniin afaan qabachiisaa jira jechuudha. Namni kun kanaan dura social media irratti waan beekatti hin fakkaatu. Arreefoon argamu nama dandeettii cimaa qabudha. Dandeettii cimaa dandeettii hedduu nama qabudha. Keessumattuu politika biyya kanaa nama sirriitti galeefidha. Akka addunyaatti kan inni yaadu kan inni ittiin taru jechuudha. Haasaa yookiin gaaffii namooti TikTok irratti dhiyeessanii fi bifa gaarii ta'een bifa namaa galuuniif kan inni deebisu jechuudha. Namoota politika Oromoo hubatan keessaa namoota cimaadha inni. Nagaan isiniif haa baay'atu ijoollee Oromoo TikTok irra jirtan appreciationii keessan baay'een dhagaara ilaalaa jira viidiyoo adda addaa irratti fayyaa ta'aa ulfaadhaan egaa waan godhe waan guddaa hin jiru garuu hamilee walii laachuun kunis waanuma guddaadha waan ta'eef baay'ee galatooma akka malee ajaa'ibsiifadhe it was really warm fayyaa ta'aa accounti kana mo follow godha TikTok isaati hundi keessan follow godha keessumattuu namoota isin kanaan hordofaa turtanirraa nama kan hordofu isin wayii jechuudha keessumattuu karaa social media namoota siyaasa jaallattan yookiin namoota politikaa isaan asirra nama rabsaan sabaan sanyiin amantiin maan wal qoodanii hawa caawaloon kiin wal rabsaa uummata walitti buusaa walirraa nama kana yoo hordoftanii isinumaaf fayyada jechuudha isaaf osoo hin ta'in kan isin follow qabdanii ofoo mataa keessaniif maaliif beekumsuma keessan dabala akkaataa hubannaa siyaasa keessanii dabala namni kuni akkaataa yaada keessanii dabala yookiin jijjiira gara olaanatti jechuudha maaliif beekumsuma irraa barattu malee wanti biraan jiru namni kun beekaadha waan baay'ee beekaa siyaasa beekaa waan dubbatu beekaa gaaffii gaafatamu hundumaaf deebii gaa waan deebisuu fi isinillee sana keessa hubannaan siyaasa keessanii jabaachaa waan deemuu fi saniif nama kana hordofaan isin jechuu barbaada. ቴዲ አያናን ከየት ነው ያገኘው? በእናትህ ምን አይነት ሰው ነው? ልንገር የአያናን ታሪክ ልንገር የአያናን ታሪክ ልንገር ጌታ ኢየሱስ ይባርካ። ቻው ኤርሚ በቃ ቻው። እሺ ቻው። አያና የሚገርምህ እኔ ጋር ሲመጣ ማንንም አያውቀውም ነበር አያና እና 3000 ወይ 2000 ምናምን ፎሎወሮች ነው ያሉት በጣም ረጅም ሰዓት ሪኩዌስት ልኮ እንደሚጠብቅ አውቃለሁ ደግሞ ትግስተኛ ነው በጣም የሚገርም ሰው እና እኔ አንዴ ሌላ በጣም አጽያፊ ነገር ስላየሁኝ የማላቃቸውን ሰዎች አላስገባም በታሪክ እና እንደ አጋጣሚ በቃ ብዙ ጊዜ ሲልካው ከመላክ የተነሳ ሰው ጋር ታቆ ሄድ ሁሌ ይልካል እስቲ ዛሬ ላስገባው ዛሬ ልሞክረው ትላለህ አይደል የመጀመሪያ ቀን ገባ የመጀመሪያውን አረፍተ ነገር አደመጥኩኝ ልጁ አደገኛ ፖለቲከኛ መሆኑ ነው እንደውም ባለሳሳት ጥያቄ ጠይቁት አንተ አልኩት በጣም ከባድ ሰው ነው አልኩት አስታውሳለሁ አይ በጣም የሚገርም ልጅ ነው በጣም እይታው ይገርመኛል ሳይድ ይዞ አታየውም የሱ ሳይድ እውነት ነው እውነት ደግሞ በቃ እውነት ጋር የሆነ ነገር እውነት የሆነ ፓርት ላይ አያና አለ ወይ ለኦሮሞ አግዞ ወይ ለሆነ ትግሬ ምናምን አማራ አግዞ ምናምን አታየውም እውነትን አግዞ ግን ይቆማል ሁሌም እውነት ጋር አያና አለና እውነት ሳይሆን እንዴት መሰለ ፖለቲካ እንዴት መሰለ አሁን ለምሳሌ የአያና ፖለቲካ ለአማራ ፖለቲከኞች ወይ ከሱ በተቃራኒ ለቆሙ ሰዎች ውሸት ነው ወይም ደግሞ ማይዋጥላቸው ነው
ሁሉንም የአያና ንግግር ሁሉንም በጋራ ያስማማል ማለት አይቻልም። የአያና ትልቁ ኳሊቲ መሰለ የሚታዘበውን ነገር ሊገባ በሚችል በቀላል አማርኛ ማስረዳት ይችላል። ኦሮሞ ነው ተከሰከሲ መባኒ ሶሻል ሚዲያ ቤክቶት ባየ ከጅራም ቤከማና ነሞት ቤኮም ባየዳ ገሩ ወከስነሞ ሶሻል ሚዲያ ረቲን በርባሰና ከጎቲነ ነማና ማለት ፈሜ ቢነሞ ቲክቶክ እና ደገሩ ዲሱ ደንዶ የሮቤካ ነሞተ ቤካ ባየና ነው ቲክቶክ ረቲ ወላላ ትጉት ቲክቶክ ረ ቤከማዳ ነምኒ ቤካ ነምጅማን ቲክቶክ ረ hinjiru namtunu abdanu baye sai ቲክቶክ ይፈየደመነ ሞት ፖለቲካ ወኪን ሲያሰብ የከና ቤካ ጀኑ ቲክቶክ ይፈየደመኒ ገሩ ወላላ ቱዴኒ ቦርጫ ጅራው መታ ቡርጃጀሳ ዳውለት ቦደነሞ ከጅሩን ደርገጌስ ሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ ይራዋንጅሩ ፊ ሁበና ደርገጌስ ዘናው ኪነሞ ሶሻል ሚዲያ ፈይተመንሰና ሁበና ሳኒ ዲጂሩን ዮኪኒ ኢሳን ቀሩን ሁበና ሳኒ ደበሉን ዮኪን ቤኩን ሳኒ ደበሉኒ ነሞተ ከሰከሲ ድርቀማር ባሳያቹ ማልፊ ወላላ ለከም ፎሎወርስ የዱባይ ፈቴ ነሞተ ፉዴ ፊጋ ጅሩ የቹ ሰኒ ፎሎተ ከሰከሲ ይወድፈኒ ኑማ ፈይደን ወረ ሶሻል ሚዲያ ደር ኬስ መድረጎታ ቦደና ካና ሄዱ ፈይዳን ባይን ደግራ ኬስ መጥነ ሞተ ከሳሳ ደንዳኒ ቤኩም ሰቀመቱ ጋር ሶሻል ሚዲያ ድፈኒ ሶሻል ሚዲያ ካና ዋንጋር ፈከሲት ፈይደመኒ ዋን ቤኩም ሳፍ ዋን ስሪዳን ኡመተ ኬኛ ሰሙሳኒ ኬስ ዋንጋሪ ካዴመኒ ካያና ፈከና ሁበና ኬኛ ባያችም ሳይራማ ያናን ሜቢ ነሞተ ወላሉ መጀለፍ ፎሎወርስ ዮኪን ነሞት ባይ የወኮይ ከዋይ ሳንዳወተኔ ፊ ኢሳንዳወቱ ፊ ጨልስኔ ሳይን ቤካስተው ወላላ ሰተው ዝምነ ጀለተኝ አገፈና ያቹና ማፊ ቤከምቲ ዋንተን ቀቡ አገፈና መኔ ቤካ ዋንተን ተፈሶን ታኔ ቤከምቲ ዋንተን ቀቡ ነሞተ ከን አገፈና ይችላል ሳይን ነሞተ ከያና ጋፋ ዱፈንሞ ገራሳነ ተከደቻታን ከየሰመቱ ወረን ኬኛ አያና ኮዶሰን አካይሰ አገፈተን ሲንጀ ቾርባዳ ነመሲ ያሳለ ጅጅረሙ ደንዳ ሜቢ ደምኑ ቦደ ወንት ገለገሉ ባቴፊ ሐማ ጋላ ጋሪ ረጅራ አካታና ሳሳቲው በናሳ ኦፕሲሳ ዴቢኒ ዴብስ ሁንዱ ማሳባይ ነመተቶላ namoota akkasii deeggaruu qabna hundi keessan akka hordoftan follow godhaa jechuun barbaada welcome ayyaana Anarama boqqolloo jala yaabbabiitu anarama boqqolloo jala arama dhufte arama isa haadha keetta garte beekta arama algufa kan deema malakiti santri kaalsi kona mati bakkede esa ta garte beekta arama be wati itu ባለ ሱቅ ይሄ 100 ብር ዘርዘርልኝ እስቲ እሺ ግን ትንሽ ይቆያል ዴብ ነው አላባ ዘርዝርልኝ እኮ ነው ያልኩ ይቅርታ ወንድሜ ሞቆታል አቀዝቅዝልኝ አልከኝ መስሎኝ እኮ ነው ሶሪ ዘርዝርልኝ ነው እንዴ ያልከው ዋጓን ያባቴ ይልመድብ እንዳጠፋ እሺ በዚህ ደግሞ ሶፍት ፈልገ ነው ና መልሳለ አመኔ ቢቁኝ ወጡ Guys, jadi kun TikTok irra konten sabrate nu baay'ee namatti tola. Keessumattuu gara caala afaan Oromootiin hojjetu dormee banee maarifatuma ko jechuudha. Sun baay'ee namatti tola. Kontentii afaan Oromootiin namoonni baay'ee namatti tolan ijoollee kanadha. Hin dandeessu dhugaa jabaa. Tu gara YouTube kana dhuftanii immoo nutti tola. Abi kilo kasih ke bodoh bero camanko bero komenko Mukala etia wadesi chiragubi ambora chanaki Bageta ba Yesus mohon abachu amma bolisi ke walda mata sakaba samni sala jiru sakkan jirum begam ari mana waqeffanna sa jijjira do birati waaqayyoon waaqessa jira ay cafe በቃ እዚህ ቆዩ አፕዴት ታዋንከና gara mana manta bira dhaqe ta'e anti beekamu jiru samni sin dudduba jiru ga boodde akka hoolota abbaan qabnetti faffaca'uuf jiru jechuudha namni utuu ibame utuu rakkate utuu waan nyaatu dhabee waan uffatu dhabee utuu rakkina
Kafaruun dhugaa baay'ee namoota na tamachaan keessaa sooshaal miidiyaa irraa keessumattuu bakka haasaan isaanii dhugaarra kan hundaa'e wanti yeroo baay'ee sodaan qabanii ijaaf jettu waan isaan dubbatan gida namoota natti tolan keessaa Kafaruudha. Garuutuma waa'ee amantii isee gara siyaasa kanatti godhe immoo baay'ee gaariidha. Amma inni miila lamaan dhaabatee rakkataa jira. Gara amantiittis gara siyaasaattis jechuudha. Mee bituma siyaasa kanarra deeme baay'ee hubannaan isaa gaarii waan ta'eef xiqqoo haasaan waan namatti toluu fi sooshaal miidiyaa interviiyuu garaa garaatti waan ilaalluu fi namatti tolatu gara sooshaal miidiyaa irraa yookiin gara siyaasaa irra natti tola. Nama baay'ee dinqisiifadhudha. Qaamiitu godhatte ituu nama dhaabbataa taate namatti tola. Jabaadhu hundaafu kanuma keenyaati. Abbabee mullurra keesse nambadee dullumni geesse way. Gurbattiin bun mallee awwaamoo diddeen ajoorsiti miti. Afachuu amman godhaan miti haadhutu malee. Geeteen jimma buute biskiliitumaanii amma onaan nuftootoo naatti onaa Ameerikaa gahee deebiira teessee oduu ishee odeessiti malee. Maaloo giiftii koo waamee dhufeera ollaa hundumaayyuu. Mataarra nama uumuu deemee gadi baase. Maal giiftii koo akka qocaa deemta hooti anuu nan gubadhe gurbittiinis na gubdee anuu nan gubadhe. Innarraa moja qaba urta yoo billaatti naalaa gooftaa. Inti saarree kaabbaa iddoosa. Maa inni immoo giiftii maaltu ta'e? Kunooti kaa gurbittiin kana na goote ollaa yoo dhufe maalanitti kennu. Maal gurbattii yoo naqee ukkeerraan kaasu ta'e ani bashaatu miti. Maaloo yoo argite na waame daraake. Silayyuu siin barbaada xiyyiiti kanan adda kee keessa sii buusa. Nan tokko seeyi. Narkaabee. Waaziri dhugaa gidduutti dhaabanii turan malee gara jalqabu baay'ee hojjetaa turanii koomeedii jechuudha. TikTok irratti baay'ee dalagaa turanii gidduutti gadda wayiiti isaan mudatee egaa isaan gidduutti dhaaban amma deebi'anii natti fakkaata. Viidiyoo isaan erga argee waan hin tureeffan akkas jechaa jira malee erga deebi'anis turanii ta'uu danda'a. Jabaadhaa isin hordoftoota kiyyaa viidiyoon isiniif kaadhe kana fakkaata akkatti bohaartaa abdii guddaan sirraa qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan